Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Minwan ramangi Hakerdob yeng jongpi Ki Samla Pule postgraduate Jongka Medical College ka North East Institute of Ayurveda and Homeopathy haka artarik uno pra arja rapsau kila Pynkut no yaka Jingīakhih Shah Thngan ka ba kila sedang nadu ka arpun retorik unai wieng arja rapsau kum ka jing persha halor ka jing bam siu yaka stipend la shipho panaganti bat ka jing bam penyesno yaka jing Pule postgraduate bat ka skul ba nehu ban yo yaka degree on dala dep ka jing Pule bat ki weide kidau stipend as per OM dated 29/12/2017 may be released to them within 2 months. Thereafter, monthly stipend will be released as per OM dated 29/12/2017. ये दो आप किसी बात की तो आज नहीं जा रहे हैं, बात करनी है सर।